«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Хулиганы. Тәртип булучылар. Неизвестные хулиганы. Билдәһез тәртип булучылар. Неизвестные хулиганы. Билдәһез тәртип булучылар. В Уфе неизвестные хулиганы повредили подсветку беседок в саду Салавата Юлаева. Өфөлә билдәһез тәртип булучылар Салават Юлаев баксаһындагы ял урындарының яктырткысын бозгандар. В Уфе неизвестные хулиганы повредили подсветку беседок в саду Салавата Юлаева. Өфөлә билдәһез тәртип булучылар Салават Юлаев баксаһындагы ял урындарының яктырткысын бозгандар. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».